Ti napalabas, nagdesisyonan ni Crisilda panggap iti jaya ni Victor at tulong dagitoy iti panangidarum kadakwada ti asawa na. Iti met panang buybuya ni Chuna iti ladawan day di mamina. Immasidag ni Jorin ket nagsaludsod manen iti inana. No asino tinang patay iti day di lola na. Saanen analiklikan ni Chuna ket imbagana iti baro. Anapaltugan day di lola na. Kabayatan na binilin met ni Dominic ni Samson. Apatayin na tipada na hard killer anilyon. Ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Ikangal daw ting karing Samson. Panang papatay na kinilyon. Sapay lako. Tagbalikin amang patay iti loko. Tatnawanan problema. Samson. Napatay na ngatan. Hello, Samson. Anya, saan mo anapuruan ni Leon? O salbag ka? Kasanon no? Nimbag, no saan na anamuan asyak tinang bilin king katap no patayam? Ngamamok, siyak lata ti atapan na. Ket gapoy ti dayta, balsen naklakit di. Dagos ko ti may tinbaga magat na makasarita, Crisilda. Agyaman ak, Victor. Kunam, may panggap iti inijayak at tulong ti pagsaritaan ta. Kasta ngagpaiso. Umanukot ka din iti inijayak at tulong kada kayo. Juan Victor, tawan na talaga ti mabalin ko ang pagpatulungan. Saan ko mat nga ron akay at timabalod? Tagbalin to nakakaasi ti anak ko. Lumabalod kami kani tatang. Agyaman ako ulay, Crisilda. Siyak ti rumbang agyaman, Victor. Gaputa siya ayat ka tumulong kada kami. Makaragsakak unay ti tumulong kada kayo. Agyaman ak, Victor. Intodro mo arak ti balayo. Ang diritso akton amapan makisarita itagbalin nga abogado yo. Tila ang kaamak ko ita. Numaamuan ni Chona ti panggap mo apanangitad ti abogado kada kami. Oray maamuan na, Crisilda. Sana rong bangagdanak ka. Wala nga gululakit din numaamuan na. Nauma ako niti ugali na. Anya? Tilang bukod na nga interes kin pagragsakan ti amo na, Crisilda. Idi pa'y katkastan ti ugali na. No saan dala ko maunay anaturay kaday di mami na. Adayo kumangay na sa awak. Bayanta na lagi pang tinapalabas. Tasaanan amay sublipay dagiti pasamak. Tuak iti panangis-isnab kanyak ni Jorin. Gapo iti dayjay nga Elisa. Ito anas ka na makasaritak dayjay papaye. No kasapulan abayadak ti panangisina na kini Jorin. Aramidak. Atita, asidaga ko ni ti balayda.
Iparadak latan ti kotsek dito igid ti kalsada. Ah. Ha? Timot kotse ni Uncle Victor ti nakaparking iti batog ti balay de Elisa. Oh. Ta Uncle Victor kana na Criselda. Agsarsarita da iti balkonahe. Oh. Tinasayat. Sana kun nga agtuloy iti balay de Elisa. Ha? Idiretso kon ti kotse iti balay da Antichona. Kat ibaga ken kuana tinakita. May ang kamatan, iho. Gapunta sana mapuna si ti panunot ko dagiti na istoryayo kanyak, mami. Nang runay ti kunayo alalaki nga umawawag kada kayo, ngagkinkin daw iti 5 milyon. Pag-aasim, iho. Awan ko mati pangibagbaga ama sa bali iti daytoy. Uwan, mami. Ore ka ni Elisa. Saan mo kumadakta kamaten kan kuana no kita kayo? Wano agsarita kayo iti cellphone. Uwan, mami. Saan kong ipagbagakin ko, ana? Kayat ko amay kanan iti hostisya ti papatay day di lulam. Iso nga itad ko ti daw-dawatan ti lalaki. Tapnay baga na no asino ti mastermind. Anya nga tanong yuman tayo dati abanag karag iti pulis. Anya, saan ko nakmat? Awan ti pangibagaan tayo asabali ko nakam. Kayat mo kit din nga ipakamo tayo kadag iti pulis. Dakkel nga minunay agatad day ta 5 milyon akit-kit dawon da kada kayo. Saan ko akay lalaan ti 5 milyon basta may balod lakit diti mastermind iti papatay day ti lulam. Nakafocus kayo batlatan iti mastermind. Kat tingay gunman, mami. Wala niya. Saan nga ta ati umaw-awag kada kayo? Ngagkid-kid daw iti 5 milyon kat isumat lang ti gunman? Anya? Unangam no iso. Isagmak na nga rot ti bagbagina. Ngam, diyo ka di mapanunot? Ano mapasamak ti transaction nyo? Umun-una, amaamuan nyo na sino ti mastermind. Wan aya nga paiso. Kasanon no ti pangtadan nyo ti 5 milyon kat isumat lang ti kanman. Anya? Nasken nga adalan tayo anaymbag no anya lagi ti rumbeng nga aramiden tayo. Sakbay nga itad nyo ti 5 milyon. Baga Samson. At adda ngayon robonak. Gapoy ti panagmintis na nagpatay ka ni Leon. Leon. Hello. Anak ti Diablo ka. Saan ko nga mo ti sasawam? Siyak ti atapam nga kinakam iti pan nakapaltog mo. Anya ti kunam. Addan to aldaw ka. Siyak ka di ti bot-bot ngam. Saan ka akabutang? Ure may saka amaton wino hide killer. Saan ka akabutang Leon?
matlugan na siya. Siya na ito nagsardang iti arupayan. Ate Chona? Nasaya at nakapanunod ka ngay may dito, iha. Kinapot no, Nanti. Saan kuma dito balayo, ti umayak? Ah, Mapanak kumay ti balay da Elisa. Ngam, saan ako na nagtuloy? anya. Taapay di ka nagtuloy iti balay da Elisa no iso ti rantam apapanan. Saan ako na nagtuloy? Tanakitak anak parking ti kotse ni Uncle Victor. Katagsarsarita da kanina na Criselda. Anya. Ni Victor adda ije balay da Criselda? Wananti? Oh, sana mabalin da ita. Auntie Chona, dagos kayo mo tinagpungtot. Wano? Pagimunan nyo ka din ni Nana Criselda? Saan? Apay ko ma. Ngam, anya nga ta, ti imbaga ni Uncle Victor kan ni Nana Criselda. Dahil ti palot po ta kinton sumangpat. Jak kaya ti ipapan na ijay. Mami, hindi matlugan ni siya sa Jipimanaw. Wan, sana nagbayag. At dalay may naimbaga. Anya timbaga na. Ni Dadim, nakita na kanoy di balay da Criselda. Anya? Wan iho. Napasnak kano ti panagsarsarita da iti dayjay nga ex na. Anya nga tat ginagara ni Daddy kanyang Criselda. Amom ka di, tirinanta ni Dadim, iti ayan ni Criselda, Jorin? Saan, Mami? Diyan ka mo. Talaga abus-buso rin nak ni Dadim. Isungak saga na langan itong sumangpad. Saan nyo kung mga apaan na dagos ni Daddy apama na sumangpad? Ang mga nun na panalang kinumusta ni Elisa. Apay nga rood, ni Criselda tinakita ni siya ang kasarsarita na. Mami, Iho, ang momon tinapalabas da. Taimbagakan kan ni Dadim. Wan? Saan mo't nga tanga agaramid ni Daddy iti pakarakrakan ti pamilya tayo? Anya ti amom, noranta day di Criselda, rakrakan ti pamilya tayo. Saan mo't nga ta, Mami? Di kay kumagdandanag. Kung saan kay ngagpungtot, noon napanman ni Daddy iti balay da anti Criselda. Agyaman na kiti Diyos. Kanakasaritak betlayan ni Ator ni Mendoza. Kahit ko na. Aramitin na amin na kabailan na. Dapat na matulungan na dagiti kliyente na. Dito na. Sudah tayo mawawag. Apay nga ta. Hello, honey? Hani tarupa. Yona. Apay kagpungpungtot ka ba rin? Kapunta na basol mo kanyak. Anya ba rin ti basol ko kan ka? Darasam ka di na gawin, tagsarita ta itinalapat. Asidig ako dito balay. Isang orayin naktap naglinawag ta. Sige. Bye. Anya nga tamad din ti kapungutot na kanyak. Nasaya at matibod na itay rumwara kaya balay. Panangawat ko iti idigjaya ni Victor Atulong. Kasla limbag-an tirik nag. Gaputata matlangan mangilaban kada kayo iti husgado.
Wan anak, no pa'y adamat panagamak ko no maminsan itinagbalin a desisyon ko. Gapo ka di kini Ma'am Chona? Wan, gaputan no maamuan na. Sigurado lakit eh. Agal buruto akas labulkan. Nanang, awan tirong ba nga pagdanagan nyo? Tasaan nyo mat-akinid daw titulo nga ipaay kada kayo ni Sir Victor. Ayop ka, Victor. Isukat na ka din. Chona, basta ka na kumapay. Aglinawag ta. Saan mo ati paantiri daw? Basta ka na. Sige, sobra ka. Saan na puray na? Ayop ka. Jaklaim pagarup ngay jemot gayang balay da Criselda tinapanam. Aniya? Amo mo na alapanak iti balay da. Asino tinakamam? Saan nanaskan nga ibagak no asino tinangibagakan niyak iti kadam itchay. Chona, agimon kakaliman iti panakisarita kini Criselda. Taan niya nga minti ginagaram itchay. Ko. Niya katatibagak. Sumungbat ka, Victor. Inla ko makumusta ni Elisa. Yung kuna ni Criselda. Ba't maturog ni Elisa? Isuasan ko na pinariing. Kan sa anak mata nga nagbayag iti balayda. Aniya? Pudno ka di day tangay bagpagam. Adagan gano saan ka mamati? Gam iso ti pudno. Balbalagan ka, Victor. Saan mo padasan ti manggulib kanyak? Tadyak mo dang apo matay. To siyak ti malukloko. Uncle Victor, adi kampanilyang abogado tinala na. Amang abogado kadananang kin ni Lolo. Diyos ko, sapay na ko ma. Tasandamat lang nga mapalod. Ni Shasha ti umawag. Hello? Kumusta kan, Elisa? Kastoy, naglunit ken nalaingan dagiti sugat ko, ma'am. No kasta, mabalinta ka diti ag sinnaran. Kaya't kakasarita, daytay, datalaeng. Anya? Apay, anya ka diti pagayo, ma'am. Takayat da kakasarita. Napatid daytoy ibagakyan ka. Mabalin mat nga iti cellphone ti pangibagaan nyo, ma'am. No nyaman ti kayat yung ibaga kanyak. Kaya't ko personal tangag sarita, Elisa. Di. Umay kayo dito balay, ma'am. Diyan kaya dadi tabalayo ti pagsaritaan ka. Sa dino nga ron ti kayat yo, ma'am. Dito'y mansion mi. Ladingitat. Ngam, diyak kaya ti umay dita mansion nyo, ma'am. Anya? Apay, mabuteng ka? Gaputaging ga saan amatiliw ti tawa kang runaan asuspetsya nga utak iti pan nakapaltog ko. Kat sa anak anatalgad. Sa dino nga ron ti kayat mo pag sinarakan ta. Okay? Sikan ti mangibaga. Diyak pa'y madesisyonan. No kayat ko ti makisinarakan ka, ma'am. Anya? Kabuteng nakadi. Saan man? Apay nga ron dadi mo kaya ti makisinarakan niya. Gaputa mo yung matantin na pasamak kanyak, ma'am.
Katjak kayatan ama ulit tigas jay anapasama. Saan nakakumbinsido iti baga kanyak ni Victor? Jak mamati iti rason na. Iti papanay iti balay da Criselda. Jak mamati. Amo pa nalang kumusta ni Elisa. Adalakit di sa bali ang ginagara na. Ito ni Solomon. Hello. Attorney. Anya na ita? Andan baro nga schedule ti hearing iti pila ka kaso. Attorney, kung akman noon pwede kasukat ti abogado da Criselda. Andan? Anak, asino jay mawag kan kay ti cellphone? Ni Ma'am Shasha, nanang. Anya? Itaman pa nga inawagan na ka. Kaya't na ka na makasarita iti personal. Apay-pay lang arod nga imawag. Imaylat ako man dito'y balay. Saan na kayo ti umay dito balay, nanang? Anya? Sa dinong harod ti kayat na? Kunana ngay di mansyon ta. Kunakmat. Adyak kayat. Nasaya at tadi mo pinatganday dyan nga imbagana. Wan, nanang. Te cellphone yun, nanang. Agri-ring. Mapit lang at asong batak. Hello, tatang. Anya? Adda kayo dita istasyon ti polis. Apay nga da kayo dita. Anya di napasamak. Anya pa'y dagiti sumarno ama pasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.